diawiti si pakagian lo sing duwe lagu nak dalam sira dikejar dosaku karena siraku murka sing wong lanang no. bagian Aja bagian-bagian bagian sepisah ora apa-apa ini dasar anak ngomong ora apa-apa anak bapak Pando sing eman la ilaha illallah kok dalan kesuwun maning ayo dorong duduk ora diladeni sing duwe lagune meneng bae kajeme sampean ninggal kula batin wis ternoda kula ditinggal lungan Papando makan nok bakal wis duwe siji ku siji siraku ora diladeni maneh lawas pitung wulan sampai lahir jabang kakang kamelasi langkat tanggung jawab duh kakang tiga Papando ya beli wonge gak duit tetep terima beli urung nak non sira bakal kayak kue malah Olivia sebab siraku ora diladeni Bapak Pando emang sing baik Pak sing anakku bisa jaluk duite Pak ini la ilallah kok tuku susu Pak kelingan kayak di perapatan lampu merah anak penyanyi terjebrol Pak isin wirang priwe nutupanani cabang lahir akeh bapani coba Pak ya Allah sing bela gue meneng bae eling batin siraku ora diladeni ya ora diladeni Bapak siraku iki meneng bae bakal sirawani mudun ayo apa mesti angger siraku gantini si sing bener eman ning segalane coba Duh Gusti kang kuasa kula nyuwun ampura batin wis ternoda kaya dikejar dosa lawas pitung wulan sampai lahir jabang kakang kamelasi langkat tanggung jawab duh tiga nak suwun parani dok Ayo. lamun wani tak parani ini aja pergi Assalamualaikum Assalamualaikum ampun aja banyak aja Assalamualaikum Pak Pando aja melayu aja melayu tak umbar bisa kudu anak gue kan lawak kudu Assalamualaikum sing gede sing maning isin wirang priwe nutupanani cabang lahir akeh bapani Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ayo Bapak Pak Idi Assalamualaikum dalan-dalan alhamdulillah oleh kotu khusus La ilaha dalan apa mu sedih lurukan diri Pak Idi sing bener eman Assalamualaikum papanya siapa ini sama mamanya siapa Duh Gusti kang kuasa Pak Idi kula nyuwun ampuran wah kat batin wis pajat kaya dikejar dosa alhamdulillah ibu ada yang mau ngasih ayo ibu-ibu cantik ini kudu lawas pitung sira duwe rati kok diumbar sampai lahir jabang Assalamualaikum Bapak mau ngasih melasi langkah
susu. Siraku aja dusun, bakal itu bangnya aja di kono. Ya alhamdulillah. La ilaha illallah. Asisten. Mene iki. Kita lah kakak gawa dah. Di siapa di kita? Ya asistennya siapa bae lah. Aja nyorot bae. Ewo, ake kan itu wo. Kawan, Jos. cabang lain kawan. Ake bapak nih. Lah. Kawan, ini Bu pimpinan. Terima kasih Bapak. Ya Allah Bapak MC Tenggelan juga. Ora tak tunda siraku. Apa mesti terganti sing bener iman ning segalane Gusti akan kuwasan kula nyuwun ampuran batin wis ternoda kaya dikejar dosa kejemi sampean dikaningkel kula batin wis ternoda kula ditinggal lunga duh kakang tega. Satu tembang yang punya dikejar dosa.